and daddy opanka and your birthday. Yama awodapa. Yes, Ronya Minshra now ma junior or the betre or betronium at Saturday. Would there be and and you may have to imagine Massman and be 2 days. Ahunya dientia ana hunamunia mentia esa se ka na ode baaye no entintim sa ware no papa si wo je ne ba eno nti ne ntimi nware aye tena dem che etwempena che na osofo pani ene me ne ba betwetwe nkomo mia me papa Bishop Michael Adofo oye sofo pani oda Peace Chapel International ano osofo mu adwuma kwa abansam kisi mi share wa chepa kra nyamiado okay de nyamiase na enyo no kwa ne ba mia me sister Linda Boy oye headmistress oda Mother Care International School ano ewo tema Bema camp okay sister me adwuma kwa abansam kisi yeah nua we dey asema no himam dey abetudwa na me papa osofo wa hede na me start every me papa so papa ye ka se empna twea ware anase obroni be ka se cohabitation na sai na wote asiesifa me dance when am sa ko so echia hwehwefo mpimpim en se hwe word na west bi na kabom ko na habitation like say be ka ye kiremu dia oba ma na oba a omote sa wafo sebi omutumi awarfo ne oma omutumi da etumi sore be ma na oba ko ma oba no tumi yinsen omutumi wo ma omote dem Ome ma de nyina sa wafo de enim ndum ne se obema ne nkofie enko abusua enye oba no wa de ntene ke se omote omokoba obikura tumi wo ba emienu miensa na omote eno ye baako mienso de toso yo so ne se obema no oba omote a omote sa wafo na obema no se mehwe oba ne suban oba no se mehwe obema ne suban ke se ni omote da ba omo ya wafo ne ama bia nti cohabitation de se obema no ba te de nese omunya warefo ne oma de omunya cohabitation emu no cohabitation an se bema no ba te obo ne bema te yenye ne ho ade na nso so omuda na aduane ye bibia bona ko ma bibia kama cohabitation no embra ne batenka ade no de ye ni sa wa de onyame asem na mo wi ase de no se de onyame de amani pa bia ne nipa ase no onyame o hye na de no de Genesis 2:18 no say enye say onipa nkotra me ne se so boafo amano ene fe na wade ne nipa de ja se bi ya dwene mo hakakra na ye pani man tentem nti no bo ya na obeni oba ate na I say ye emprank me hwe ni subai na wo onipa hwe obi subai wangaza we subai no subai de say na ko show obi die osofo pani me da say me sister me bisa me free me ba wo honom so se de sofo kan se oba ne bema mienu ne oba ne bema na omo ka bom tena se awarefo abro mo nya awarefo no mo ye niema awarefo ye wo ye oba mehwe oba no ye nhwe ye ma ne sai e de ne beba oba bema nya ne ho ade obetumi tutu ni oba bema kotena na oba ye asade wo so oba awarefo ye bia de ama bema ahima me da se me chia ahwefo nyina me dani asem na ni kakra me hu ni se krom ha no parenting na nsen a problem pa abayen se ye hwe emma atete won ama wanyi no a problem eno titiu eno ni the main problem ama cohabitation no e koso wo krom na nsen wo hwe statistics na a triple in the last 10 years abubwa ba ma speed na ye kono say for platforms be so and discuss ya ebe ha dream pa na emaya pi no enam say awofo no hwe ne enye papa ni nti no obi ho kra we wie university obi ya no otutu akotena obi nchen said the so for kan no me hwe ni suban na suban ye hwe nwie na de ya na ha me ni so say me hwe ni suban say eya me fie kra tena ka mu ba no eye risk ewi asefo friend risk Christopher friend faith nti se me hwe obi se ni suban no eye ansa na mawari no me nyi ni se cohabitators bebree tai wari statistics ni kire say 46% of one cohabitate no on be wari but awari ni gu and 60% of awari bebree as a result of cohabitation nti eye parenting
ena eye morals a akofom ye morals as a society no akofom esunsua other cultures afrafra ye diem cultures bi wo ho a omutumi hye duase omo engage eno anu no ye kurom ha so ye nye ne saa se eye nsa apeteshito abaako ana eye bible ena ade beko na ebusuafo be giatum na mwatena is marriage extravagance no doso enema ye hihye ni bebre no eno so ka ho ena demands a awofo agi wo emema ebesre emama aware no eno so ye bebre dodo na se yesi laptops nyina ka ho yo also from asem wa no oh that me no no oguzo o cheche no say enani pampre na setra so as Hebrew form etidumi ensan say onipa moni nso de wo but eni pampre na setra so nti akoba say de ma enuma kan na ke say ni pampre na setra so nti opene de entem on say abrabo no nkakrakra osanka timi ensa Bible say bibia onemre but ene no nipa gidigidi ne do so do ena on say ewiase abrabo aye bo no obo ho no ma nsuatra African force bi before you see any matter do aso ka Bible kra de 10 John 11 say odofo hwe papa sua yan so de bibia be ho bia na esua I mean baby o call Las Vegas is here 5 minutes when you hear we when you kuna we say no more intense na wade no zugu but akoba say ehuna no nti e betre trans and akoba say no nipa like responsibilities onza asudie wa wade mu koronto for home medical iti enso no miensa ni num so oba ma ukru ne ese okuma ire de ese nti asudie wo obema on so do ye efficient 5 oba bro ho ase nti enipa peso mu dwane asudie no so onye wo ho ade onye wo ho ade nti mra nchekere no nti otume ye de opebia but akwan bi so no ye maame no bi na makwan so ye oba onyame abo oba onyankopon ade obo nyina wo hwe oba ni padua wonye ni patwa asebe sebe makwan na obi edwojo sa enye nika and maame ya dwe say lack of proper parenting no so ka jani na hwe de baba yi sadly na o man ba bia o tra na nka o hwe ni yi anko tutu nkwatra atete de doso ehya so de doso abi kure di parada singiru bi na maame ni ba ma ni kote ne ma nwotwe onye ne ho ade no mo wa no mo nto onye den anti ye ba sey papa ne maame mo say say father day ba sabi oba mo betu na oba da de doso na mo obi o ye ja and you are responsible person and the lack of parenting proper parenting no ka ho na sa ne ma ne koso but anya nika and the yen nom sa akwaso nchira oba bia say usi so na ma wan ikrom ha say no say frame pegasin power e ma ne bebre no e bia homasua kakra adwese kakra o ma momodi nti sikasam no ha wo mu o pe 220 Ghana kwa iri te ise be ma de ma no nti ka oba bia ntrose say odo homa Kristo ya pedwumesua pebribiyo na wankasa hwe wo ho enwini be ma sa be ma na mewo ho ne o ye system no wanya kunkura se be betumi awe enti ma bebra adwene se be ma we no menyini sasa da Bible kan no Genesis 2 no say wo ye be ma buafo enti ka wo be ware dia de na mikura me de ko bua be ma me kasa be ma hwe oba but wa bi so be ma hwe de ne oba control be ma dem na se be ojojo na so ye obi ira nkaye me sister ebi wo ho no ma na obe o ne be ma neti omu nware yo enye ho ade oba no be ma no abusuafo nim no so one ne nete oba ma no so oba no so abusuafo bi nim be ma no so ono so nete ena yenhwe yenfansi ya bibrem ana Ghana ha yetie se ebia bibi ti oba no anase bibi to be ma no a abusuafo no sa de ne ye fa ne say aware ana because ebu no ne natena cho abusuafo ni nyina anim na esanse omfa nsanko hu se de osofo kan ye no bibi to oba na anase be ma no a yetimi ginam se bia oh aye ne ye because one natena fi bebre na ne ho ade no onye bibi timi se sisa ebi timi sisa ye nyi no mimi nyi pi but me kai se ye nyi no sa time na ye kofi papa adwa maame no we kofi papa ebi enuawu omutimi koma ye gitum but uhwe enei cohabitation na dooso no efa baby ebusua bi wo ho a ubetimi ni ondishe na tena 20 years emfa wo ho asemsi na ba omu nimu baka so omu nimu they don't know you omu nyiwu ntumu saa ena ebusua bi so wo ho a liberal ebusua morals ni nya strong no they can accept you
But a toda say owuo be mu a sebi say be ma na say oba no free mu a ho na ya na challenges bebre wo mate say tribes bi wo Ghana ha kura say wo fa on this year sa na ofree mu a wo be ye funu no ho ade ansa na o ma asie funu no enye ni kasa say wo be uni obi betena na wa ma na opanyin kojo kire ya na o kase wo yo ba wo nya nwa ene ya fa afuom ako to fie enwa na oni papa ne maame okay nti o ni bia wo ti obi dem a o papa ne o maame nim ho no enwumre ye de Yesu mo bro hu sra wo say pak uniama na ju ya de asa de chin ya ko fie go to your parents and make the man responsible and fa wa wo mo no kra fa aba ne ko it is not right emwa eno na ma streetism adoso enra o se da ben ye si child labor day o se bibi eno na ma adoso oba time beton ne ba 20 Ghana adentia because cohabitation no doso cohabitation we share definition na oba omo say religion and legally yanyi wuntu mu no unye oyire na unye okunu to be ma so na woje Ghana for me twa me ho aba na enche me bia ma homa no na wo asemi sa bra bia wo hwe me ne be ma bia twempene mu oden sa na e ka na mpene mu oden ma wo be me enum yensa onye enwa de busuafo ni mu ana me sister e ka ne osofo ka no BBC a ye be ka say ye ni mu ye nyi wuntu mu frame na ye monkomo na tu hofo we just tell Arabia one of our branches Abruchina me call ona oni obemati Ghana for omo abruchi omawo na obema no yare na oba na hospital obema no yaba no be pam oba no so na wo sie enimu isa so onye ne ho ade what a shame ejo ya fe oba so wezo cause of you see mu house of kwa oba so unsem mo adwuma ye pa isa se sorry no so na bi cause pa mo mi twa me ho aba na me ba na osofo obeyi ma no isa so ye sofo pani minim se na sorry se ne atie bia na osofo bi hwe me ni members ebi twempna obi a umienu miensa onye ne ho ade osofo akana no atwum din onka ho asem mi twa me ho aba sese anamba ye bisa ho nso asem me wa kwa we bi ban san nketenkete dwumade so na dwumade mi so ya ka so mo maso ya se Joy Industries omo no me Joy diabetes na omo ye Joy ointment na Joy medicated soap na omo the Joy twade ginger and Joy twade bitters enso abedwa so na Joy lime cordial eno na te se emu ye onyo kakra na se eno ne asomuduro sa na me frɛ na asomuduro o de amex na ye se bibie wu ama na nye omo nkwa no so ya sin KNG Herbal omo so ya sin papa peye KNG Herbal omo no the time herbal mixture ene edura A23 di ase na malaria ne typhoid ase pa oyo ba be ma na se obi a wuntumi ni di a edura make am fama ye time herbal mixture eno na anu ma te se obetumi adidi ama wa hye fefefe se de ohimama no bi ene ma hye amete ase na Champion Divine Clinics enso so ye mu bi na Champion omo de ye ka de na se onim se awo ho nsem oba wawari foforo na be ma wawari a wo ma aye ha mo ye tete wo especially oba no wo de afre wukunu nko enko monko na yenko ye mo ho hwehwemu na Mr. Obusu mienu tu busu miensa obewo afa oba Champion sebra na oba esu omo onkra bata mienu oga na ba ko kuma se omo be asafo new plan e na ba ko so enkra ha Tantra Hill e na Champion Divine Clinic omo nso ewo na oshomatade fefe ye semia na Selena's clothing ono pamatade Selena wo Ashoma Estate ono na opamatade ebia na atade eye wo fe opese wo fresh Selena friend 0264 559 292 0264 559 292 and answer 050 454 7857 o fresh Selena obepam watade fefefe e de amount na me makeup ya wuhu ati so hima mai so chin Elegance House of Beauty or West Legon oba de so watade efe anasa on pabo efe sesen na wanya makeup papa bi amfa match ya na se ete de wasa akapuma na wandwa mu no na afre Elegance House of Beauty e was 030 396 7905 030 396 7905
offer elegance if you cry na person message ho a obeba na oben fefefe e de ama ho me mpani form makwa ba biemba yeah me be kwa hwije mu no osofo mbisa wasemi fa asofofo no ene ensori mu cohabitation e koso pa obi ni obi e wa sorry ni kunu e be fa ne se ni kunu enso onye ne ho ade osofo suro so obeka esansa se okoka be ma na so oba no obepo asori na ade na menye mmiri ho ade no osofo obeka enti ono anka no pe members ade enti na asofo ni bi yesa omo shama members ni yesa pacho kan bi chwe media for no mo de nyankwa na moka and dey ku o man no that's okay but the question me say asore no on say ye ni ewiase kan ye ni asaso nchene Matthew 5:20 maka say generally no nsore bebre bo modern ebi wo ho na so say open members o so fu nangasa no wo ye hwan asore eye Kristo asafo wo so fu no so ye member and open member ma hwan nyankopon na afre ne bota ne say ehu Yesu Kristo a enam se afiri suma ko han mu nti no esesa baso ni tora bia makoma bia ahomatesam sikani brinti na open ne matesa ba no kwasam ne say generally no wo Kristo ni no waginyame de na wo hwen anadwea yenye ho ade a wo say opake so wo say sabi what reduce yourself wo say bone ba kwa manyame bufu ni papa koronto for medicate nsia do mi ensa ko si de nwotwe no wo say munwane adwama mo enam say de ogbo adwama no o sani ni pedua na o say nyankopon so enti ade onyame chie enye but so ne wo ka no sofo bi ho no onye saade a ene ono anasam abar me de mi hu ne entra me gire nyankopon anim se sofo a me madwuma ne se nyame mfa me so na nipa hu Yesu na afenya no nko trokronko kasa o Matthew 16:26 odi panya wiase nyuma nyina ohwere kramfa so ni so enti asore bota ne say for example me as a person my goal is I want to go to heaven. I want to go there as many people as I can. It is idea me the Christian church na no kredie eba na nte adwamanfo nko osra hemem according to Galatians 5:19 so for be enye saade na minimum ne botaya odidi sofo no e ono peno ana Yesu ntra bam Jesus medical aka no generally no nyame nkrofo bebre ebo mode ba ko bi o na so o he na won te saade nyame woni mobo no ho say wiase ibewu at tables weba e ko je nyankopon animu a 2 Corinthians 5:10 it says ko bunkunta de bi ni padua e nyame sama me ka he me kwansra me ye atra me di enkom se bone a nkofo se nyina no me de me nka ho me ni atro me nka me nhye nkombone e ka no kure me ka nyankopon asem mu no kure enti no ende ese obi ate ase me bebu nkonta oso bebu nkonta esa se de bi ohima me de me ka se we yesofo bone a me program yi su de obowa me yesofo bone de wo ma ha esa se so wo so ye spiritual person me so me we ni ti me hu kra na wo sa wo nya papa enti me yesofo bone de obi ma me so yeso me ni aba se de yesofo kan na se yesofo person me ati ase se oba ne be mate no onye ne ho ade e adwaman no mo me adwamanfo adwaman na ma o ma sabi onyankopon animo no onipa beje na Genesis 2:23-25 ono akobata na ye no wona baako ento onyame animo no so be man ye oba ho ade so oba ye nye ho na te oba man je onyame animo na adwaman na saa ade ni nti honam hayi wo hayi ohunya hoto ufiri hanso a wo kobru nsam gem direct me mfa woni dan ya to ma elupra wutima wo kobru kireba o twempra obi a wo twempra nya wo yonko no obi onyame chi odi ono na yire toro bi kura ono na yire nam obo ono wo yire kura no wasanfo obi no ato nam anu matim no ne wo ma won ntem fa so ba na wo so but ani bre bone sika ni brinti na ni pa yesa nya de pa ente ma me a wotie me sa wo ba yesa dwene se ade ode ba no de nume na eba enya de pa ma me na kasa so te awade ase a ya nya ho ade awo ma no wo de nume ebre nkwada no ne wan kasa so osofo meba ho biem sansa sama atwa chimadwen si bibi so me nua ba sabre obi hwe wo ye kansem no wo so ye na koma ye ne ja esanse odwene ho se sabre mi kita nkwala ba miensa nkwala ba nan me kwa hwan na ekotwa aduane mo madi meye dan sani panade na onya dan ansa na mekọ ho no osofo se utwempena eyesa utwempena sa emma no omunye covenant children into onyame nhira kura enni so no matter anointing oil omude wo share drum ni mu pie kura there's no blessing on you into ubi a cohabitate a wawo mma no they are not covenant children before God. Okay, so wo hwe me sister wawo me mfa nipa dodo a wawo ko krom
Ebinum won kran ha ba bi obeda nti. Na watu afre kurase aba ko krom odi kro ho koka kire no be ma odan. Wa won so a sisa wo ma na me de link se wo ye parent, se wo ye papa, se wo ye ena. Na se oba wo sa tibia no mu anaju ya onyame moborhu kan na frɛ oba no. Oba obema o. Na mema no nso a mo ye sa no. Munyai wakofo obi ba na oni ne te oni na wo miensa enan enum ebi kura say oni cohabitate with 3 or 4 different women at different locations ni nyina anye nti mpacho sister ene nwumre ye hyew say sisa wo ma no fa won ko krom ana baby kura do on be ko bia na sa mpana twe no twaso yo mabie me homa no obetumi afrɛ me de wasɛm bisa abrɛ me sister na me papa osofo ofi hanim se bia na asɛm kyerɛ so sa abrɛ bia wo TV ni suo kura jejawo wo de afrɛ me na ansa na me start afa course no why ready afa phone so say join industries you mo ba ha say ya na say mo de credit abrɛ ye na fa frɛ ye enti why ready a yenko 7437 8897 569492 Mesande de tosumienu aka wo 6044 5303 3893 64 from me de aka ba be kan wo. Hello honorable prince. Oh honorable prince and to me na homa no so ene na ye nto aso na me fa credit no de tosumi ensan kan wo. Okay, 4828 3508 8530 9771. Hello. Hello. Hello, good evening, Ohima. Good evening, Madam Wako Bansam Kitin Juma so. Major Ohima. Ne baton na free. I'm a free takwa about so medine de big amenfi papa. Big amenfi. I mean, Jidi said takwa aboso for anyasa na kan. Omu nyina ho ye nwumre. Nyankopon anu ye. Yo, me pacha wasem bisa no adwen kyerɛ ne sa asem e de abetu dwa so yi. Ohima, ma sam bisa ni ma adwen kyerɛ ne se. I'm a cohabitation. Attempt to do one full. I will for no. I will for say to say send ya software kind. For you or done just one room. No, in a bar, bear say it be 24 years, 25 years at the one room. A bed didn't say a banobane and you say on your papa and I said, my maid, that's our done. So, your boy, dear, by force, all you so to know, a cat nano. So, what I say. And that sounds to know we embarrass account. We always say, try, and bansa and nketenkete and bano. Almost so count, want to move to a more by force. Aqua Katina Bearman so. Okay, Mefa Jones, want to hello, Joe. Hello. Joe, but talk as a friend far. But I'm going to feel you. Okay, Pacho, I didn't know what I'm saying. You, the Emperor can say, you know, in our phone. Can only demand for our own and a dozen. Bearman is one so bad, it's also one because you need more answer. Nay, you make us say. In terms of balance, ultimate from about donality. Once on my back, once on my mean. That's an very Nobako and Wadiano, maybe your mouth is in answer. They are forced to demand an air dorsum. Me Pacho, you said that's it. Also, for me, you have a yeah, I mean, it's a very good point. Omakum pa say, Sebi, oh, a Johnny and oh, Baba, we be Warreno. And Yamian, we are no show. And you want to make his cat. Never, me saying Yamama and my mammy and so Baba, come about Bano, Yamed Dona Nembrus. Obama one, the winner. Because me boy, I'm pass a messy 2 rooms to be, or me Baba, me, the man or the ako. Me do the Sikabi de Bana, the Queen, go boy, I'm power. And to be and your market see millions. Me love your family, one. Sika Master Jimmy, 74,000, and this is 7 Ghana. Ya want to fear the normally equi. Yeah, Master Sunday 50,000, 5 Ghana, my as I didn't get our 2 Ghana. What would they say? You, my 4 so. Hello. Honorable Prince. Many about my joy and what bomb design. Yanko Pond, they are charming now, swear, honorable.
Nyame adom pa wa walibo you elibo for want to say Nyame adom ye ho ye pa okay honorable prince wa adwenche no asem misa ni say mini abedi ka ma menti asofo na me mo na baso pa se ene wa kan sempa kire ya titiru Ghana for ene ene Adom TV ne mini aba no na me asemba kwa se osofo kan ya ono kire margin kaka ni se me fa bebrebe nyina me de to bo no ko bo asofo for penny for bilim okay because the chain say em say kan tete no ye ma me no mo no ye mo ko wale no ya na ye kofie ekoya amamele enti amamele ni bia wooden sta ene abusuafo be hia na o ma hira wale ni so na awale na ye successful bibia obia to bi na ye nyina ya je atum se o akosua ni kofi o ma tena se o ma babusu ma ba be ya amamele enti sei amamele ni kwa so nti o mbi ma ya warefo I'm said they all can be given the say or can wedding. Yes. Wedding said no can I but for me it's all about simplicity. And you know but I would also say onyame ni mo no kwasem say obe my oba ho ade aware complete. Na mo me Kristo ni nti me didi kora be bompa ego so. Enta me dey afeje fu akọ afọro ke na so fu kronko do sa to so. Enya nta ade say marriage ni 2 hours na nipa nwotwe abrochi na nsu atra no because no be award so Atlanta e ko intari ego ompabo akora utumi ko register wo hwia na de ko enti ebe smartphone ne ade nipa duo no ye kura yimu atare ba kwa beto nya ize wa de pe wo de kwai te me de office kura na ya na kama watade we be se be say adwama no onyamichi enti ye be se Nsem we are doing of the so say asoro bi by force was is I from pay and so I can say oh empa body here adwama no nyame kire yangu ne na boys enwa aware o na nya se enwa aware enti Mrs. Talenda what's some twa to wa futuo what's some twa to anything obi so ayi ma mi da se ma se me twa to ni say yemma abatan ye no ensha sientem na yemfa good morals entity pa eni nyamesuro enhye yemam so we abaya na suro nyame a unkotena abanti a onye ho ade so ena emaya no so no omunya asomre no omuntie efutu ewo Mrs. Talenda boy me da say osofo me pacho wasem twa to sima ketekete yemre na yemre ewurabafo na wo fie no omunsu ade yo bu o mo se me pension so ntimi ko da bi suade yo e wo fie na fe yes se awofo ne yema yema ne hu Yesu se nkwada ne hu Yesu a enema wa nyina ma de odo Nyankopon odo ho ma Jesus grem no on twimpa da bi adenti no asofo no yenya platform a yenka Kristo asem nkira nkrofo yenche twom nkwaje kwan ani Kristo dipa be hu ne yie gise dipa hu Kristo a minua ba Linda boy ono oye headmistress oda Madaka International School e wo Bema Camp ano one Osofopeni Bishop Michael Adofo ono no Osofopeni e wo Peace Chapel sorry no La Paz Nyameche okay me see awa change facha me e na omo ne be susu nsem ho be hye adisia de ti say yada masepa empanifo nyamomo ho ban fam godo asubie na emrepem ya tu ensa frem ya san nyam bi meche ma boafo no madam boafo ase Joy Industries dane de nyamo na mo so hema masen efie bebreni wam de nsam ketenkete ebre Ghana fo na KNG heba mo de time heba Mr. Bedja so mo so boy echi dom papa paye na mi nkonya Champion Divine Clinic mo so mo ka hu papa paye na mi makeup elegance of House of Beauty matade Selena's Clothing or Shoma Estate oni police station no in the insurance when some de number 2 ja me am dit me dwumade o chan me de afia mansa ohima ba akopem adom dom ye ya dasene ye be sensia me director Sarah that's